Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. E tā wale mai o le leo seo le a avea mau sui fifilia mo lau saufanga i nupi wha. O le tu langa i whaingo fia i nupi wha na whasafua lau saufanga ma whamanianga mai nupi wha. Mo e pele ma mamai ati oi. Asa suwane se ofisa nupi wha la tāne. Pe wala au mai le ono wha walu o o. Tāwhalawa Samoa, I'm Jack Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my tactics. Wa'ua leo. O lawin siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumana i manuia. E mo le puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na tauna no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Vili magai lewa maua. Kopi manguele kapungia. Koperi rope maua ngai. A feel my nei loy le Federal Pacific Finance no so mana onga tau tupe ba serving Samoa's financial. Ele suafa mamano lo tata o li Yesu Kristo. O te moa I whatala whatua I pa ia wa sami. E fio lo fionga le Ministerial. Fio tātou mano whalo ngia. Ni so Ministerial kabinete o tātou whiwa. Mare pa ia mo runga o le ni yasu. Ai o maia. Fio tātou tāpua I le atua. Let us worship God. Fio tātou talu. Le atua e lo mātou tamai whalavau. O le atua lava nā o fio le o le malosi mana. O au whangapoto I mātou nei le li e le manu le nei whale lo mātou atua. I le whamui sa tupoina o wasila fia e la o fio. Panga lava le li e. E le mawhai lawa no mātou whaataruina le nei whaamui pe au noa manao fio. O le ala leo lo mātou mua I wala au le li e. Si awina mai le mano lua nganga pa ia se I tautou roina lo mātou whaatau wha apapa ti soina I mātou. Ne mawhai no mātou whaire nei whaamui ma le nei tapua I. I le awa ma le mi ngao I te tau ai. Ma ia wha asiri nai lawa lovi inga e whaavai. Lord God, our Father in heaven, we come here this morning to magnify and glorify your holy name. We humbly ask for the presence of your Holy Spirit to baptize each and every one of us here today, so that we may worship you, God, with pure hearts and soul. We pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen. O le whaitau ino a whionga pa ia le atua. Tusi whaitau mo le nei asu. Whitwhiria o warwha moe o maua mai le whainga tuai. Whāta oto I luna mta upe tolu sufu matasi.
O te whaitawina ni whaiupu se fulu, si e whangata mai whaiupu e lua se fulu. Our Bible reading for this morning is taken from the Old Testament, Proverbs chapter 31. I'll be reading from verse 10 to verse 20. Whaafonga maia, o awhionga pa ia lo tātua tua. O lea wā mi o le lei, o i ese wa maua. Ua sirisiri luna tau i pēnina. Ua whaatua tua ia te ia le loto o lana tangi, e le mativa o ia i oloa. E anga le lei o ia ia te ia, ai le anga ia so uma o lona o langa. Nā te sa ilia furufuru mā moe malino, ua ngalue ai o na lima ma le fia fia. E tusa o ia ma waa o le whātau oloa, e ma mau le mea e au mai ai, ana mea e ai. E tū lai fo o ia a o pō lava, ma avatu mea e ai lona aina, ma le ngaluenga ua tōwhia i ana au na teini. Ua mana natu o ia i se whanua, o na mau aile e ia, o le fua o na lava lima, ua ia whai ai le tōwini. Nā te fusia lona surunga titi le malosi, nā te wha malosia o na lava lima. Ua i loe e ia ua le leila na tau, e mate lana la mepa i le pou. Ua tu watu e ia lona lima i le kisuru, ma ua tango atu o na lima i le peleki. Si whaamanuia mai le atua e ala tātou whaitau, na whaamalongo i ana whiumpa ia. Mai atu mau pe ia te ia lona lamavi inga nei si o i le whaavavau lavau. Amen. Whata o tōro no tau pe tōru su tasi. Au whiwhiria se vai ma whai pe sfulima, sfulwono, ma sfulfitu e au ai ma whauwhaungo le neita e au. Ma whaamoe moe pira na yeiri nei aso whaafonga te whaitawina. E tū lai foi o ia e a o pō lava, ma avatu me e ai lona aina. Ua mānatu natu o ia i se whanua, o na mau ai lea. Na te fusia lona surunga titi le malos. Na te wha malosia o na lava lima. O manatu au tū o le launga le nita e au, ma whauwhaunga e whaapea o alofi lima alofa o tina matamaita. O alofi lima alofa o tina matamaita. Ma whauwhaulanga i le talawhasoro pito le tuspa ia, ma whaatulunga ina i le tono le talawhasoro pito, o i nā tau a vea matina matamaita. O i nā tau a ta ua whawhine tulo. Ma whau le talo le whawhanga, ma le whaunga ina e le atu o le whawhine o se fesoswanga, ua tu ina e toa lua ma atanga. O mo le waitau i le toa telu o tangata ma le tupu pea o le lalona. E au mai e le tala whaasol pito se tala e whapea, o whawhine e le aiso na tūlanga te tono o society. O le waaile nā whae peo. O le waaia le e peru whai mea le whawhine, e le aiso na tūlanga i te tono o society. A ve lava whamua mua le e peru ia i lātou, e whai mu i lātou tofi o le nu. O i lātou na tofia le atua whai mea i lātou o ulo a inga, tamaia. Ana waaifuru nā le e peru, whamua mua lava i le e peru le tamatani. Whātuatua nai i lātou ata ua tina matamatani. Pei tai. O le whaunga ina e le atu o le soifua ma le ola o tina matamaitai le tuspa ina. Ese le loloto, ese le tāua. Le lana o le au mai o le whaitaunga le nei ma le tusi o whata oto. Au lona mta upe tolu su matasi o tusi o lo whai mai o tusi le poto. A le whaitaunga fu i lea i la toe ata ma mai o le tuspa ina. Ese le matautia o tangata nei e tāua o tina matamaitai. Aisia. E fai mai whata otu. E sili luna tau i pēnina. O le whaamtala ina le nao le tusi tala, le tusi le mea whata otu, o le mea tau o le awa. O le wa ave iei le whaare penga le nei o tina matamaitai.
Tātou mawau I tu tonu o whaalapu tonga ma tu tonu o tātou nuu mawhiuanga I le tā ua o tina matamatai. E lava I le vainga lea whaafenga tuai I la tō mawau e lea o ngai tu tonu o saigeti. Ai whaonga ina e lea tua, e se senga na le vainga whaatangata, ma le vainga lea tua. O sila sila lea tua e whaonga ina tangata nei e au mai e le tala le lei. Whaonga e lea tua tangata nei e au mai o le ola. O se visosoani I te tonu o nuu e ka lesia e maise le tātou atu nuu. Mani o kupe I ona whaima matua o le nei tae au. Whaimai e tū lai o ia o lava ma a vatu me e ai lona ainga, lona winga e le moe le le. Lona winga e usu pō I tae unga e tā pena, ma le mautinoa. Awa lava ni I. Awa lava ni ese me whale tonu tu tonu lona ainga. Awa lava ni ese me whale tonu tu tonu o se whala kutonga. Awa lava ni ese me whale tonu. I so se tafa, I ona tiute, ma ona ngafa. A o le maa rosi na le fine le whai mai e tu stala ni o whata otu. E whai mo na suru ngā titi. E whai mo na suru ngā titi o lona maa rosi le nā. E wha malo si ai o na lima e whai mai o lofi lima o le alofa. E le na o le anga le yatu, e le tausinga. Ai anga le lei so se ala, e wha maa fola I mea umalanga. E tioa whai meta to watu nu, o le pae ma le ahu. La tau te wha maa fola so se mea e o ai loto tangata. E o ai le tala le lei, ma so se mea whai le ngaruenga, e wha moe lava I lima, a lofa nei o tina matamata. Pela o nei eile nei tae au, manatu e mai whai mwha manatu. O whionga le Ministerial, ma pa ia o mtanga ruenga. Ua wha maa lore manatu natu. Whaaftai la o tō ngā ruenga, I le amana ia o tina matamaitai I nui tua. E se le mana ia. Me se lawa I mātou nei e mai savai, o mai nui tua. Whaafetai le whaasafua le whaamamianga. O manuia ia le atua e mai tātou te pale lima. Pale lima ia lufi lima lofa nei o tina matamaitai. Tu atu I o tua au, tu atu I la o tautou whaafatina. Whaasua. Ia ua lawa le manuia o nuu mawhio anga. Ai mesu si o tātou atu nuu. I have chosen a part of verse 15, 16 and 17 of Proverbs chapter 31 as our main text, and it reads, She gets up while it is still night. She provides food for a family. She considers a field and buys it. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. Our theme for this morning is the loving palms of women. The loving palms of women. Women have played a powerful role in God's story of redemption throughout Scripture. The Bible portrays women as strong, resilient, and faithful players in the narrative of the Bible. A godly woman is famously described in Proverbs chapter 31. They were not just side characters. They were central to many of the Bible's most pivotal moments. The writer depicted women as an inspiration and empowerment to others. Through their faith and action, they have motivated countless generations. They served as examples of righteousness and kindness. They were encountered transformative encounters with God, nurtured and cared for their families, and embraced the unique calling and gifting. No wonder why we gather here this morning to celebrate and honor them. So, who are playing this role depicted by Proverbs chapter 31 in the full system of the world? O Yesu ke viso lava o le aru pelo o le atua. O ia na wina mai ngā te tongi o laina o tātou angsanga. O Yesu ke viso e whai mawhaata ita inga o lo tātou o la lofa.
O nā lo filima na whafola mai na ia whai mata i ala i a tātou uma. Pea whai tātou te tari tonu ma le mauti noa i lona maliu, ma lona toe tū manu mā lo mai le oti ma le tūnga mau. E ia te ia pere vi inga. Nei si o i le whaavavau lava. Amen. Tātou pe pese wātasi le pese i wasfun ma le rua le whakasa. Whawhetai i le atua, mena tautupu ai, i ngā mua wano whawhunga, ia te tautupu nei, ia pepese, ia pepese, Alleluia, whawhetai, ia pepese, ia pepese, Alleluia, whawhetai, i lona lumena, tia mai luna, le mawhai, a whakaonu, ai le ku, wa puana, ia pepese, ia pepese, Alleluia, whawhetai, ia pepese, ia pepese, Alleluia, whawhetai, i me alama, Efesos, soani mai, Emanu, Etano sana, Atualu, Manea e whai, ia pepese, ia pepese, Alleluia, whawhetai, ia pepese, ia pepese, Alleluia, whawhetai. Si o tātou tālu, tātou i fōma te tālu i lea tua. Lea tua tolu tasi pa i ae, lea tua le tamā le alo ma le ngangasa. O lea tua fōfōa la wafio na e whaia mea uma i lo matai sau ma lo mana. O lea tua lama la wafio e mai le amatanga si o i le ngata ana. O lea tua alofa, o lea alofa muti vale manava la wafio. Mātou o mai le nita e au whauro mātou o tua. Mātou o mufono talatala i lo alofa ma lo mātanga o fie. Ina wa e te tae manu ia mai le soifua ma le ola o ona nei lo mātou tamai. Mātou maua i le nei māwhutanga lo mātou o tua. O le wha moe sa tu pōle li i. Sa mātou tu watu lava i la o fio whaafetai o e whataunu ma le manuia. Mātou whaafetai le li i e wasa ieilu watu nui malo longa o le pō o tuna iatu. Mātou wala whai mai le manuia ma le pule alofa o la o fio. Ina wea toi whaafauina lo mātou mālosi lo mātou o tua. Mātou te whaatinu ina ai whi au manga luenga o e to tofi ai lo mātou whaatawa. Whaafetai lo alofa tausi le ni atu nuu a whai mo mātou tofi lo mātou o tua. Whaafetai lo wanga le lei mai lava i lātou e tofia vea mataitai o le ni atu nuu. O le tō whā mai la o whio ma le whautanga o e le ringi i aino mātou atua, mātou whawhatai. Mātou maua i pēr nei manuia pēr nei ei le wha moe moe o le nei asu.
O le whaamana tuina o le tau o tina ma te maita e nu i tua. Mātou te taro i lau whiu, mātou whaafitai, o no luanganga pa ia. Tau toru ina pēa lo mātou whaatau vaea, wa e le mawhai lawa no mātou whai o se mea. Pe au noa ma le fisosuani mai o luanganga pa ia i mātou uma. Whaafitai o whiunga pa ia, pe ono mātou whaalongolongo, mātou whaitau le neitai au le li i. O whai lawa lea ma upe tomu tau inai lo mātou wola tau mawhai, so se ala mo lau a whiu. Whai lawa lea ma suri o mātou vai, o se manamanama i o mātou wala. Mātou whaafitai siri le li i, no lo walo pero Yesu ke viso na e au ina mai. Tongi o laino o mātou se mo mātou a leu. E ala nuna maliu manona tu e tu mai leoti ma le tu mai. Ia i lawa fio pele vi inga nei si o i le whaavavau lawa. Lea tua mi o tō nui. Mātou atu lava i o ruma o mātou lava o tangata e tumu i se ma le anga i o ruma. Ua lea i lama so mātou atu atua lo mātou atua. Whaiafua mātou whaatinunga le li ia o mātou mautinoa lava i o mātou se e whaia i o ruma. O mātou o leu o mātou whaia lava ma le mautinoa. O mātou se o mātou whaia ma le le mautinoa. Mātou te taro le li ia se e alofa na whaama ngalo i mātou uma. Uma nei te tofi no mātou ola i so se wala wina o tangata malana. Tiu te mawhailo e te tofi ai i mātou peita i lava le li ia. Ua le lava so mātou whaamaoni e whaatiri nai. Le li iu mātou te talo mo lau whaamangaloga e maangalo mai i mātou. Whaamangalo le ni whaapatonga uma lo mātou atua. Pio ne iei le whaamoe mure ni yaso lo mātou tamai. Mātou te talo e la ua fiu. Se ia vere totolo walo pero Yesu ke visu. Se sausau inai i mātou uma i lalo le ni manu masamo atua. Ne ia mamama maangalo i mātou i rumo lau sila whanga pa ia. Mātou te talo le tamai le nei tai au. Si la fie la u fie le whamoe moe pio no mātou o whanga potuai le ie le nei tai au. Mātou te talo i la u fio i e ia whamanianga i mātou uma. Mātou te talo fo i la u fio i ne e taitaina ma le manuia le nei whamoe moe. Ne ia mawhai o na maua se mea o ngalo mātou tamai. Le ngata manui ai a ina, manui ai nuu mafio au. Asiri o na manui ai si o mātou watu nuu ro mātou tamai. Mātou te talo le ie a ngā le leia wa o manei ro mātou tamai wa e te tofi tai le ni mtanga ruenga. Mai lava ila o na Ministerial le ie o Ministerial Kabinete. O i lato uma wa e te tofi te tono ni mtanga ruenga e whaasiri ina lo lato mahus. Whatupuina pēr le atamai mai lau o fio. E taita inai le ni mtanga luenga i le alofa ma le pule mai la o fio. Mātou te talo le li ia se teimi fo i mātou tu ua le mea nei. Anga le lei la o fio. Te tai no mātou whaatau waa whaua wino whi au manga luenga ni yasu. Ina ia whaatu mawina pēr lo vi inga i le au noa. Mātou te talo i le li ia. Whaatase mana o ngai lino i o mātou loto mātou te ofu i nātu e whaia i o lo fina ngara. E ua lawa manu mātou whaatau anau. Mātou te talo. A lātou lo suafa manu Yesu ke riso o mātou wole mala au toi nei lama. Amen. Whaatai lau sunga le whawhiangainga mo tau nanga mea lia me tai au. O le talo ia whamanu ia tere le atua i lau sunga. Ia aware a lea e oe whai mawaa mai pola na ngā luenga. Thank you Reverend Mulpola for our prayer. Ia ai tatu tolu le tau ia ngā luenga le atua. Ia au tu tusi whatau waa le au tape na ina le awhionga le Ministerial ma le mtanga luenga. Ia e utu waino sa. Ia, o le taimi le nei o le saunoanga au tū, e te tala aloa ina ai le nei whaamoe moe whatever o matu poena. Ia e mala au whaaloa tuai lau a whionga le Ministerial, a whionga Mulpola ana rosa, mo lau saunoanga au tū. May I call upon Honorable Mulpola ana rosa ana mulio for your keynote address of whionga Ministerial.
Atai le fonga le aso. Lau songa le taitai o Saringa. Rewe no paita mi pola. Ia le tama whanau po le lupe whalele foi. O le tama le leile. Afti o sala ulu masuafa whaatuafe manu whaita. Whaatai mo ta penanga lau songa le whawhengainga. Afti o Minister Kabineta. Your Excellency Emily Lau, Australian High Commissioner, Ms. Daphne Serimana, representative of UN Women Fiji Multi-Country Office, members of the Diplomatic Corps, Paululunga Mtanga Lwenga, Fala Tongal Malo, Pisinisi, Mabayang Tumaoti, Paanga Lulu, Poloketi Marketi, Mosuinga, Market for Change, Le paia mawalunga o le awala aulia ai mai se o tina matamaitai mai nuu mafio anga itua o le aunga o aute o le nei aso. O te ofo alofa ma whata alofa atu i le nei tai a fo. O lea wa maea o na mua mea i mata atu sa. A wala tātou wata puia manamata i sawa i fōfuanga. A paia ma mamalu le avea o le nei tai au. Ia nunu atu ia i toto ouli ma toto sinsina o le atu nuu. E o lea ma tā whaioi. Le tausanga lona lua le nei talu o na whaamanatuina. Le aso whaavao malo tina ma tamaitai i nuu i tua. Ma patipati ai le tātou sao i le atina aina o ainga ma nuu. I le sini au tu patipatia ma mana ia na patausi o tina. Ia tina enga a wale maua o tau mawhai le langi. O le aso 15 o ki topa o tau sanga te itasi. E whaamanatu i nai le nei aso whaavao malo. Pe tai o na o le nei tau sanga sa pa ui le aso sa le aso 15 ia po anafifo. O le ala lea o whaamanatu i nai le aso. O le whaamoe le nei aso whaamanatu ia mana ia ma whaatawa ina le sawa o ngāo tina. E mai se olo lātou tiute mā tina e, o lo whaatino ina i nui tua. Wa o ngatasi e fo inei whaatinonga uma, ma sini au tua le ta iala mo le atina e manuia o Samoa. Lua olu tasi, lua olu ono e whaapea. Ia whaanga pa aina la alafanga, whaamausali le loto i whale, ma whaamaite le whaatupula ia o tamau ainga. O le so, o le atau au ina aloa ia i foi, ni masini whaateknolosi e fast full tablets, ma laptops e full lima, mo le whaatino ina o nia o onga mo tina whai pisinisi. O nei puna o sepso soania le UN Women, e tawala mai le malo Australia ma le malo Samoa. O le whaamoe moe, ina ia sitia le tomaia tina whai pisinisi, le whaonga ina o teknolosi whaona po nei, e pesoso ni ai le whaatino ina o alatou pisinisi. O whaatulanga i foi le amata aloa ia ai le aso, se tasi o awa onga mo tina, o lo whaatino a tina e maketi e tolu o lo itutono o Samoa. O whaamoe moenga, ia mai ane le nei awa onga, wa whaavae se asosi, ale au whai pisinisi maketi, a wani si whaamoe moenga siri atu, mo lo la tau ati na ina. E amatatu i le aso le nei awa onga, se ia o le asotofis fulu iwa o ke topa, lua o lua tolu. E momoli tele le anganga whaatai le UN Women, ai mai se le malo Australia, whaapea nisi o paanga ngā lulu e al tātou malo, na o lolo pito vaa, na ia manuia le nei tāpenanga, matino mai e pei o na iai le aso. It is my pleasure as Minister of Women, Community and Social Development to greet you all who are gathered here this morning. The International Day of Rural Women celebration is the acknowledgement and recognition of their invaluable contribution to the development of their communities.
Every year on the 15th of October 2023, the International Day of Rural Women is celebrated, and today marks the second year since the government of Samoa, through Ministry of Women, Community and Social Development and its partners, celebrate this day. This year's celebration is the acknowledgement of our rural women's contribution to the development of Samoa on the theme for celebrating and honoring rural women and girls and the role they play in the food systems of the world. This initiative is well in line with the Government of Samoa Pathway for Development 2021 to 2026 of empowering communities, building resilience and inspiring growth. Women continue to be the backbone of our families and communities' welfare, and their contribution deserves international recognition. The UN Women, with the support of Government of Australia and the Government of Samoa, procured and will hand over in today's ceremony 15 laptops and 40 tablets to the Ministry of Women, Community and Social Development to support the workshop for selected women market vendors that will also commence today until the 19th of October 2023. The aim after this workshop is to also help market vendors establish market vendor associations as organizational bodies. I have been notified that the total value of the resources that will be handed over to the Ministry of Women, Community and Social Development, Samoa Land Corporation, ACC, and Ministry of Agriculture is total $4,138,686, which is equivalent to 1.4 million USD. I've got the list here of all those items that is currently displayed on the tables, and this will be handed over to our Ministry of Women. And ACC and SLC, SALAC, and Ministry of Agriculture. So I would like to acknowledge with appreciation the continued support and assistance from UNDP, UN Women, and Government of Australia towards the development of women and their communities. I now declare the commemoration of the International Day of Rural Women 2023 officially open. Soifua Maia. Taitere lau e fionga le Ministerial mo la saunoanga matanga pia o le tatalo ia lo wifo le langi mo na manuia whaatumu la utu a wau whai walo filima so stofinga o whaangaina ia i le atua lo soifua. Thank you, Honourable Minister, for your keynote address. O te wala awatu mal whaaloalo le fionga le Komisina Australia e Samoa Nei mo lana saunoanga. May I call upon the Australian High Commissioner in Samoa, Your Excellency Emily Luck, for your address. Your Excellency. Reverend Honourable Mulipola Anarosa Ale Molio, Minister for Women, Community and Social Development, Honourable Ministers, Members of Parliament, Delphine Saramanga, UN Women Head of Agency for the Suva Regional Office, representatives from government agencies, civil society and non-government organisations, members of the Diplomatic Corps and UN agencies, representatives and vendors from Samoa's marketplaces, and of course, friends. Whaftai Telelawa, Minister Mulipola, for the very kind invitation to share a few words on behalf of the Australian Government, and Tai Ao Manuia to you all.
particularly as we gather to mark the International Day of Rural Women. I'd also like to warmly congratulate you, Minister, on taking up your new ministerial portfolio, and we look forward to working very closely with you. In Australia, at events such as this, it is customary to pay respects to elders past, present and emerging, acknowledging and celebrating their culture and deep connection to land and water. In celebrating International Day of Rural Women here in Samoa, I would like to similarly acknowledge traditional custodians of your lands and water, noting especially the particular role women play in this regard. I celebrate your Samoan culture and your deep commitment to looking after your natural heritage. Yumalundi, or hello in Ngunnawal language, which is the language of the traditional custodians of my home in Canberra. I also had the fantastic privilege last year of visiting the Minister in Siutu in Palalo number 1, together with Minister Lauli for a harvest festival, and saw firsthand the incredible efforts of rural women in your community to create, grow, care, tend and love the land. And that was a very special time for me, Minister, so I thank you very much for that and reflect on that today. And I'd like to begin my remarks this morning by recognising the importance of partnerships and collaboration in creating opportunities and addressing shared challenges. I commend all our partners here today for your commitment to working shoulder to shoulder for a better tomorrow, to benefit the communities we work in and serve. We acknowledge the indispensable role that women and girls play in our societies. They form the backbone of our communities, making invaluable contributions to our nations. This holds true not only for Samoa and Australia, but also across the globe. Today's theme recognises the crucial role women and girls play in our food systems, particularly those from rural villages. In Samoa, there is no better evidence of this than when we look to Samoa's marketplaces, including Whangarei, Salalalonga and Savalalo markets. There are over 1,500 vendors that frequent these markets in Savaii and Upolu. 80% of these vendors are women. Through UN Women's Market for Change, Australia is investing in strengthening the economic opportunities of all market vendors in Samoa. Part of that investment, as the Minister said, is improving access to services in the marketplace and strengthening market infrastructure, ensuring these spaces are safer, greener and more inclusive for both vendors and buyers. Together with the Government of New Zealand and UN Women, we are pleased to support the handover of equipment and items valued at 4.1 million tala, some of which you can see, as the Minister mentioned, ensuring Whangarei, Salalalonga and Savalalo markets are thriving hubs of commerce. For safer and greener markets, examples of some of these items include chairs, tables, security cameras, PA systems, first aid boxes, bins, very important, cleaning equipment and solar lights. We're also walking towards more inclusive practices by way of ramps for accessibility. Samoa's marketplaces aren't just spaces for commerce. They are hubs of community, culture and connection. When we invest in these marketplaces, we are also investing in strengthening the fabric of Samoa's societies. We know sound data is also critical for informed policy and decision making. To that end, we are also pleased to support the handover of IT equipment to the Ministry of Women, Community and Social Development through UN Women. This equipment will strengthen the Ministry's data collection and research capabilities, ensuring their work can be targeted to where it is most needed. This investment aligns with the Samoan Government's pathway for the development of Samoa and its broad goal of healthy and thriving people and communities. I'd like to commend the Ministry of Women, Community and Social Development for partnering together with UN Women to support the training and establishment of a Market Vendors Association. This heralds a new chapter for Samoa's vendors, where their voices are amplified and their ability to bargain is underpinned by their collective strength. I know you're all eager for the workshop ahead, so I'd like to end my remarks this morning by once again commending you all for coming together to support women and girls, as well as building strong and inclusive marketplaces for all. I wish you all the best for your upcoming work,
and I look forward to hearing the results of the workshop. Kaftaitele lava, Maia Manuia. Thank you, Your Excellency, for your beautiful address. Ola wanoa nei tu inatu ile suere UNDP mai fiti mo le tau awina o me whaingaruenga mo Nepon Kalame. May I call upon the representative of the UN Women, Fiji Multicultural Multi-Country Office, Ms. Delphine Seumanga, for your address and for the official handover of our resources. Good morning, everybody. Honourable Minister of Women, Community and Social Development, Madame Malipola, Ministers here present, Your Excellency Emily Lack, the High Commissioner of Australia, Pastor, representatives of government and other diplomatic corps here present, and of course, importantly, the market vendors here today. It is my great honor to address you today in recognizing the International Women's Day, Day of Rural Women. Thank you very much for inviting me here. This day was established to recognize the critical role and contribution of rural women in enhancing agriculture and rural development, improving food security, and eradicating rural poverty. In Samoa, we know that women account for a substantial proportion of the agriculture labor force, including informal work and performing the bulk of unpaid care and domestic work within families and households in the rural setting. They make significant contributions to agriculture, production, food security and nutrition, land and natural resource management, and building climate resilience. Historically, gendered norms, behaviors, and social relations have contributed to disadvantaging women economically, unfortunately, and this is a global phenomenon. Women's opportunities and growth are often restricted due to the perceived gender roles in society of women. This, in turn, limits women's voice, choice, and economic growth. However, what we do know is that women in rural areas carry great responsibility in maintaining the integrity and growth of communities they live in. They manage the household, ensure clean and safe water, manage health, especially where access to services is limited, and are the main guardians of culture and tradition, which are the backbones of society's integrity. Therefore, we celebrate you today and honor all the work that you do. Today, we hope to move closer to introducing the structural changes that exist and cut a solid path to improve lives of women and girls here in Samoa. We are gathered here to begin a week-long workshop on Getting Started, which is the platform by which we will work towards increasing the voices and participation for market vendors, and as you heard, building vendors associations. And through these their accessibility, inclusive, and representation in terms of governance, structures, and marketplace management. This will enable markets to grow, be safer and greener, as well as strengthening the role and influence of women and of women market vendors themselves. It is a key step in the UN Women's Market for Change, which is a 5-year program that aims to ensure that marketplaces in rural and urban areas in Fiji, Samoa, Solomon Island, and Vanuatu are safe, inclusive, and non-discriminatory, promoting gender equality and empowering women in economics and leadership. Through this project, UN Women has been able to support improving infrastructure and market spaces to be cleaner, as already been said, increasing access to services, which has also already been said, and more environmentally sustainable. All said and told, just over 4 million, as indicated, has been invested to make sure that these spaces are safe,
safer and greener for over 1,500 market vendors in Samoa alone, which is about 80% of females in the markets. Today, we're not only excited to get you all started in your training, but we're happy to have the opportunity to hand over assets that will benefit you as vendors, support market management, and improve the experience for market goers in general. Along with the many assets that will go directly to the 3 markets, we have the pleasure of also providing necessary IT hardware to Ministry of Women in the form of 15 laptops and 40 tablets to support mobilizing and data collection to serve the community more effectively. With the increased ability to collect vital data, the Ministry can further plan, develop, and design services that continue to benefit not only women and girls, but the whole of society. UN Women is grateful to our development partners, the Government of Australia and the Government of New Zealand, for making the Markets for Change project possible in Samoa. We also thank the Government of Samoa for being a strong and constant partner in helping to improve the lives of women and girls across the beautiful nation. Thank you for your time, and I wish you only the very best in your coming training, and let's get started. Thank you. Thank you for your lovely address, but I think we've come to the part of the ceremony where we will do the official handover. Pala awa tuai man whaaloalo, le whionga le Ministerial o whionga man pola, se e talia ina alua ia tātou mea alofa utu ina mai, but awa tuai le whionga le Ministerial whatoanga o tātou whatasi, se ilua talia alua ia. May I ask Sir Manga to officially present the resources, and it will be accepted on behalf of our government by the Ministers of Women, Community, and the Minister of Agriculture. Thank you. Ia, wala pala manuia o tinam ta mai tai, o whaapitoa i ere nei aso. Te pua. Partai lua whionga Minister, ia staimi wha o atu ia resources ale tongtanga luenga Minister whatoanga, ia pe amae a tātou saunga nei. Ia, o te tali tonu o lea ua tātou so ai tau nuu isi ui o tātou whamoe moe le nei aso. Ia, pai eilo leo e pai mafufonga o mole o lea whionga i le Minister, ma le mtanga luenga, ia e whaafitai alo tau pa ia ma lo tau mamalu o tau a fia ma papa au le nei aso. Whaafitai tele tau tali whaaloalo mai, le whaatala ula atu ale mtanga luenga, ia ina ia tau awai mai le nei whaamoe moe, ia whaafitai o tau mātie. O mawalunga le nei aso, ia ona o tau whaamalo ulo mai ma tau tali whaaloalo. A ta apere fili a rigi, tau amarfua, ia tala lua tuna mawhata. Ia lofangia le atua lo o tau soifua ngā lulua i so stafa o wala awina ai. Manu ia tele la wasinga, a wha moe moe ngā le nei aso. Honorable guests, ladies and gentlemen,
we have come to the end of our official program, and on behalf of the Minister of Women, Community and Social Development, Honorable Mulipola Anarosa Alemolio'o, I wish to extend to you our heartfelt and sincere appreciation for your presence today. Thank you for gracing this event with your presence, and we wish you all the best. Thank you. Ia olo ia il tato tau me tau mawhai papoi o, ia olo o Havanoa, ia e tari eire sua, olo Havanoa tono tato hall, tari eire sua, ia ma hatai tari eire taime, a ma tari tato por kalame. Whaatai, ia manuia man ia soifua, a wala watu le sunga le hawhengainga, no whaingatā, se e talo sia fai unga tato por kalame, ia mwhapa ia tato mea tau mawhai le tari eire sua. Te o tātou tātou. Mai an mātou whaamui ni asuru mātou atua, whaaftai tere lua rofa marua anga le lei, whaatonu i nai mana manuia. O mātou te talo i la o whio le li i e se anga le lei, pe o mātou tu e tari watu. Whapa e fo e la o whio lau fua i ala i mea tau mawhalo mātou tanai. Mātou sau le talia, mātou aimu mautinoa, mau ai whasinga mālos, ia mantu ai whautanga ni sau ni Jesu Kiriso. A manuia ma le file mua la o fio le atu le tamai, le alofa se sili ese Jesu Kiriso lo mātou ali mo lo mātou whaola, mātou maftanga le mopsia ma la o fio anganga pa iai, atu maumai nei o mātou lunga, ma lunga o sa moa atoa ma le nei na langi nei se o i le whaavavau lava. Amen. Last one. Sorry, a few more.